twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Inkuru igezweho nonaha nuko igisirikare cya Koreya y'Amajyaruguru cyamaze kugerageza intwaro ikomeye. Intwaro kivuga ko ariyo ya mbere yabigeragejwe n'iki gihugu ifite ubushobozi bwo hejuru buhambaye. Ibi bije nyuma y'ukwezi kumwe Koreya ya Ruguru irashe misile nyinshi cyane, ubwo yashakaga gutanga agasopo kuri Koreya y'Amajyepfo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gutangiza imyitozo karahabutaka irimo ibikoresho bikomeye bya gisirikare, harimo nk'indege z'intambara zijya kuri 240, ibifaru ndetse n'umubare munini w'abakomando badasanzwe. Perezida Kim Jong-un agatangaza ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guteza umutekano muke mu karere ibi bihugu byombi bibarizwamo, ndetse kandi yakomeje avuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Koreya y'Amajyepfo baba bafite umugambi wo gutera Koreya y'Amajyaruguru. Akaba yarahise agerageza misile nyinshi cyane, harimo nka misile karahabutaka zagiye ziraswa mu nyanja y'Ubuyapani, misile za ICBM zifite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane, dore ko Koreya y'Amajyaruguru yahise itangaza ko izi misile zifite ubushobozi bwo kuraswa ku mujyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa New York. Ibi bikaba byarongeye kuzamura umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Koreya y'Amajyaruguru. Igitangazamakuru cya Koreya y'Amajyaruguru kiratangaza ko ishuri rikuru rya gisirikare muri Koreya y'Amajyaruguru ryerekanye bombe ikomeye ifite ubushobozi bwa toni force 140, ikaba ari imwe muri misile zigezweho ku isi zitunzwe n'ibihugu bikomeye mu gisirikare nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Misile ya mbere yo muri ubu bwoko bwamaze gukorwa na Koreya y'Amajyaruguru yarasuwe mu gace kageragerezwamo ibyogajuru, aho yageragezwaga ku ikoranabuhanga ryo kuzamurwa mu kirere, ubundi ikaba ishobora koherezwa mu bice bitandukanye ku isi. Koreya y'Amajyaruguru ivuga ko iyi ntwari igiye kuyifasha guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwanzi ukomeye. Kim Jong-un, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi akaba na perezida w'iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru, akaba ari we wayoboye igeragezwa ry'iki gisasu karahabutaka ryongeye gutitiza ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO, dore ko babigarutseho cyane, aho bavuze ko Koreya y'Amajyaruguru ikomeje kugera ku ikoranabuhanga ryo hejuru ryo gucura ibisasu bifite imbaraga zihambaye, aho bavuze ko Koreya y'Amajyaruguru ishobora kuba imaze kugera ku ikoranabuhanga rikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Kim Jong-un ubwo yari amaze kugerageza iki gisasu yatangaje ko biteguye kurindisha intwaro zabo barinda igihugu cyabo. Mu minsi ishize akaba yaratangaje ko yiteguye gukoresha intwaro kirimbuzi mu gihe yakwinjira mu ntambara iyo ari yo yose. We yavuze ko nta mategeko mpuzamahanga buza Koreya y'Amajyaruguru kuba yakoresha intwaro kirimbuzi, dore ko Koreya itaremerwa mu muryango w'ibihugu bitunze intwaro kirimbuzi ku isi. Kim Jong-un akaba yaramaze gusinya itegeko ryemerera Koreya y'Amajyaruguru kurashisha intwaro kirimbuzi mu gihe bakwisanga mu ntambara n'igihugu icyo ari cyo cyose. Ibi akaba yarabikoze nyuma y'imyitozo ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yahuriwemo n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Koreya y'Amajyepfo. Kim Jong-un yavugaga ko ibi bihugu byombi byaba bigamije gutera Koreya y'Amajyaruguru, bituma barasa misile nyinshi cyane. Igerageza ryongeye kwerekana ubudahangarwa bwa Koreya y'Amajyaruguru, yagaragaje ko yiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko yagiye bigarukaho cyane ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wo mwanzi mukuru uteje akaga gakomeye ko hazaza ha Koreya y'Amajyaruguru. Iri gerageza rya misile karabutaka muri Pyongyang rije nyuma y'uko karere iyi Koreya yiherereyemo kabarizwamo Koreya y'Amajyepfo ndetse n'Ubuyapani akomeje kuzamuka umwuka mubi, ubwo ibihugu byombi bitumvikana na Koreya y'Amajyaruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Koreya y'Amajyepfo n'Ubuyapani bahuriye mu myitozo karahabutaka yatumye Pyongyang yongera gutanga agasopo kuri ibi bihugu byombi, ndetse ihita ikora no kuri misile karahabutaka. Misile zageragejwe zikongera kwerekana ubudahangarwa bwa Koreya y'Amajyaruguru. Ibi bikaba bikomeje gutera ubwoba ku baturage batuye mu bice bitandukanye by'isi, dore ko abashinzwe gusesengura politike mpuzamahanga bavuga ko Koreya y'Amajyaruguru yaba yiteguye intambara kandi yiteguye gukoresha misile kirimbuzi. Ikaba yaragiye igerageza misile nyinshi cyane, misile zo mu bwoko bwa ICBM bwambukiranya imigabane, aho yakunze gutangaza ko izi misile zifite ubushobozi bwo kurasa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigasubiza zivuga ko Koreya y'Amajyaruguru iramutse ikoze ikosa ryo kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubizanya umujinya ukomeye, zikaba zahita zisiba Koreya y'Amajyaruguru ku ikarita y'isi. Igihugu cya Turukiya kwa Recep Tayyip Erdogan cyagerageje misile ya balistike mu rwego rwo guha agasopo igihugu cy'Ubugereki, igihugu baturanye bakomeje kurebana y'ingwe. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande ibihugu by'Uburayi bikomeje gukemanga umubano uri hagati ya Recep Tayyip Erdogan ndetse na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya.
Ibi bikaba bikomeje gutera ikikango mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO. Mwabyumvishe ko twagarutse mu makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Niba uri mushya turagusaba gukora subscribe ukajya ubona amakuru yacu ko tuyashyizeho 5 kuri 5. Mutwemerere dusesengurize ipaje zikomeza amakuru agezweho nonaha. Igihugu cya Turukiya cyagerageje misile balistike, misile iraswa mu ntera igereranyije cyangwa se short range ballistic missile. Iyi misile irashwe mu nyanja y'umukara, yarashwe muri kilometero 561 zingana na mayiro 349. Urugendo yakoreshejemo amasegonda 456. Iyi misile balistike yakozwe n'igisirikare cya Turukiya yiswe Tayihun, yazamuye umwuka mubi hagati y'igihugu cy'Ubugereki ndetse n'igihugu cya Turukiya. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yemeje ko iyi misiri ishobora kugera mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubugereki Ateye. Yongeye kuburira igihugu cy'Ubugereki ho yababwiye guhagarika ibikorwa byo gukomeza kurunda intwaro ku mupaka w'igihugu cy'Ubugereki ndetse na Turukiya, intwaro bari gukura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yemeje ko ziteje inkeke umutekano w'igihugu cya Turukiya. Tubibutse ko ibihugu byombi bibarizwa mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO. Ku rundi ruhande kandi Ubugereki nabwo bwongeye kwiyama igihugu cya Turukiya, aho basabye Recep Tayyip Erdogan kurekera gutera ubwoba igihugu cy'Ubugereki. Isi yose ikaba iri kwibaza ibigiye gukurikiraho nyuma y'uko ibihugu bihuriye mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO byisanze mu makimbirane akomeye ndetse ashobora kubyara intambara. Hakaba hibazwa n'iki se cyaba mu gihe ibihugu by'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare ubwabyo byaba bigonganiye mu ntambara. Ni mu gihe ku rundi ruhande ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO bakomeje gukemanga umubano uri hagati ya Turukiya ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, nyuma y'uko Recep Tayyip Erdogan perezida wa Turukiya ndetse na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya bagaragaje umubano udasanzwe w'ibihugu byabo, mu gihe Turukiya kimwe mu bihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO cyakabaye cyaritandukanyije burundu n'igihugu cy'Uburusiya, dore ko ibihugu by'uburengerazuba bishinja igihugu cy'Uburusiya gutangiza intambara mu gihugu cya Ukraine. Akaba ariyo mpamvu bafatiye igihugu cy'Uburusiya ibihano byinshi kandi bitandukanye. Umubano w'ibi bihugu byombi ukaba waratumye ibihugu by'uburengerazuba bifatira ibihano bikomeye igihugu cya Turukiya kubera umubano wa Recep Tayyip Erdogan ndetse na perezida Vladimir Putin. Bamwe mu bakurikirana politike mpuzamahanga barabona neza ko perezida Recep Tayyip Erdogan yaba asa nk'ushaka kwikura mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO ndetse akaba yagirana imikoranire ya hafi n'igisirikare cy'Uburusiya, dore ko Recep Tayyip Erdogan yagaragaye ashinja ibihugu by'uburengerazuba kubogama ndetse no gufata ibihano bidakwiye ku gihugu cy'Uburusiya, aho yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba